Toto ni chiumbugite ati kombega naende kwina rukua ati kamunini wa Rais Profesa Kithure Kindiki na bunge ba county ya Meru. Nyuma nteto naende kwithira ikioneka ntukuyoro 2027. Ita nambere kwa na batu witura maoni yaku na 2027. Ita nambere kwa na batu witura maoni yaku na kethira kia thoma tu ita nambere na nteto chietu. Indi bere yana toko durandite kiri nteto cheuru the mo kirikana nyotu kubaruare kiri mubango yaro siasa bone bo together tukiariria siasa bone bo together tukiariria na MC wa Korota ndene ya mbunge Mheshimiwa Kirenya Mwenda. Yareto kudhurania kirindato cia weru urataini mutujwa Lea Premium Fortified Sifted Maize Meal na Lea Premium All Purpose Fortified Wheat Flour. Purpose Fortified Wheat Flour kuma kiri kampuni ya New Palea Millers. Lea Premium, nurturing the world. Mpatho kuoneka kumira atetika bunge Meru na munini wa Rais Profesa Kindiki ajumbe bakioneka kura muchemo neno yawe yoro mikinduri. Mithika lenturi utumiri ya Karombo Gavana Meru 2027 itiki kioneka kureta muthutre munene yo kisiasa. Muciari kura mwarimu wa Nkubu Boys mwana ari kuingwa ataki ni muchinki ama yarimo ikionekana kwa na madhamiro na madhamiro moja na yele muciari u ekirwe mpine. Mandaktari kwithira kinekera county ya Meru mukana yantuko mwaja kwithira bakithiria mathina thiulunkite harigitani na mandaktari county ya Meru. Ago watu ni nteto chia waruthe mumono eto mathithio ni Purity Richard na ni Mutembe ya Dwanda. Rukuo na mpadhoni chionegete ya kachumirete atiateka munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki na bunge ba Meru kumania na ngutu ati ya bunge ba patiwiritwe nontubo munini wa Rais kwithira itumira ariani babo kisiasa ukinyaniria manto mwanya. Kuringana na nteto iri tukinyilite ni ati ya bunge ba nikietumi yoro barada wikinya muchemo ni oneyo Kindiki ntereche mikinduri akioneka kwithira na mubunge wa Ntere Umpuru wa Buri na mubunge wa Mwekuru Karambuka Ilemene MCA bele yake Meru yonde. Imbibio ngobi kurungura rikonere munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki amona bunge Meru na kinya MC Anthony Kadenya na utamburukia Ronoro. Term ya Ruto na 2 term ya Kindiki. Muko 4 term. Wangapi wanasema 4 term? Kagita kala munini wa Rais Profesa Kithure Kindiki athite na mbere na ndiunga Ntere nkorani jandino na kuthina mbere kurugure miradi mingi ya maendeleo bande inge mpatho no kaithite na mbere kuimba gatigati ka munini ojwa Rais na bunge ba county ya Meru. Ebana bakuwa batwito tharimitore ya Meru. Kulingana na Kanyoni Mtukala kaliti na Weru TV abunge kathumba ba county ya Meru leo ni bele kiritikiara munini ojwa Rais Kithure Kindiki na kugweta tiadireto akibaigantumani kirutingo gebo aishigo bunge jiao na kaunti ya Meru na Kindiki kujukia tagalila kuwatanina na sindani bao bagi siasa balaba muni MCS ba kaunti ya Meru. Waende wasiende. Kulingana na Kanyoni Mtogaka ndionge Kithure Kindiki ishigo bunge gatigani esti muthenyo egoro niyo idulu itera mpadhune kinyete nyume ya Kindiki kuthithia ndionge no thingatene na bunge baili eleo mu bunge Mpuru wa Buri na mutongero ekuru kaunti ya Meru Karambuka Ilemia. Kanyoni Mtogaka gagitwela thigeto na mubungo agishigo bunge kila Kindiki alathithitie ndionga Mpuru wa Buri atari no menyo bwa ndionge na Kindiki ishigo bunge kikiae. Mpuru akegwe kaganda kingaja muthia muthenyo wa iri akiringa thimu kwenda kumenya mabwandi ungeno. Kulingana na Kanyoni Mtogaka abunge bangi ba county ya Meru batali no menyo bwandi ungeno na nyume ya kumenya Kindiki ni athite Meru baingi bao bago batikinya musemanio ni batebete. Borigere mpeni bana tuvetu. Aba bebeberi moto goria oria ate mendeleo baba. Wakati Ruto ni 2 term, Kindiki ni 4 term, Mporo ni long term. Kulingana na Kanyoni Mtogaka abunge baingi batekenetu ni Kindiki na balona takati na gitio na bo na ringi kura bao. Na kwa sababu munasema William Ruto 2 term, Kindiki wenu bori ugata. Bori ugata. Ate term ngapi? Ate 4 term.
Mpathini ya bunge ba kaunti ya Meru na munini wa rais Profesa Kithure Kindiki ikilikanaga gutamba mpaka kaunti ya Tharaka Nithi alatongereka thumba ba kaunti ino begu ikite bakirithia muthuro wao ni ngwataniro yao na munini wa rais Profesa Kithure Kindiki. Mpathini ino kijaga kagita karagiti kia munini wa rais kile kilitumethwo ni ndingima nyuma ya kiama kia ODM kia bandi Oburu Odinga kwereithia wendo bwao bwa giti giki kiri ngwataniro enjero ya kithurano kia mwaka wa 2027 na kiama kia UDA. Please wake up. Wake up. Wake up. Wake up. Raila Kamu. Raila Kamu. Raila Kamu. Kuma mji munene Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Warwe muno tumiria na kwendetiki ngavana ndene ya kaunti ya Meru ni Mithika Linturi na aregura rwari ati ya witikire witika Meru na kurunga mocho etikia ngavana ndene ya kaunti nendike niki nikionekete okuciri ng'ang'i beke siasa Meru areo Peter Munya na wengavana wa Thai mutuma twethingi akiwa atikinyukirete kina ndebene 2027 no ntuni we nchamba yotungata Meru. Raymond Mwenda na thuranirite ruonoro. Nyuma ya Mithika Linturi kuwa na kuthikiria uwe bwakari na kulionga ntere mwanya akiaranairie na akari nonto bakithurano kia mwaka 2027. Niombe kiti. Kiti gani? Kiti gani? Ndivyo ngeoni nasema. Hao ndio maoni hapa. Nikuje niombe kiti. Kama tuone kwa mikono kiti ile mnataka. Nande Mithika Linturi ni umwe wa mbarathi iria ciucwete kia ngavana areo Peter Munya mutuma twethingia Kawira Mwangaza na JR Marete. Tuku ya naru wa Mithika Linturi na atumirite okulukira mutandao yo ya Facebook akethira akirwa magite kia ngavana wa kaunti ya Meru mwaka 2027. Niombe kiti. Kiti gani? Yaya yite ntuku inkai nyuma ya kariba kariene kumwa Mithika Linturi ntuku 14 utumiria akethira akirwa mete kia ngavana a Meru. No ntuito kurikana rira ringi agwete kura ngiri 185 na ura wa musinde Kawira Mwangaza ibuje ruo rwa rwejerere ito kwendeja mapema thaitu tikwenda cerero Mwangaza itwenda tangaza wejere the last minute na ikyo yatumire kura cia kwirega kong'ana mweshimwa rungamite bwega na batu tugakwa kura akiaria ntuku yegoro bathiatene na munini wa rais gavana mutuma twethingia na arawire akarwa magite kia ngavana mwaka 2027. Bana bakwa mutuma na kubwa lui mutuma atekwana mutuma atekobwa akoro baraba twera itene kinyani nkandirombe kura narua akoro baraba twera itene beto kaya cibonka baicie manto yagete kia ngavana ndirenda obwira mwathani na aratharimire Meru na mutongeria njawe mbithi itasi aratoka matona inkaba ng'ombe yeneria ndirenda obutuma nau maturene bwite bukiwa mutuma nae kura cia ngavana na turiwa thirikari ya Samuel Ruto ni faya ni noma sinoma akari nabo ibonekanite kumwira mutuma twethingia arombe gite kia ngavana ndi bana bo bakwenda kurombe tigia nakyo ibae nafasi yes ututa MP kibo na kwanza omwara nya senator nethirite aina kanya ndene mbunge kamyake 10 na miaka ingi 5 ai senator na miaka ingi 2 na nusu ICS lakini ote sheria ya niyo yotethia murimi omira ura wari ngavana wa mbere wa kaunti ya Meru Peter Munya kinyawe na atumirite akethira akiromba gite kia ngavana 27 kwendo chokete itine kia ngavana na itethia kuthurwo otwira wa karomba kana ithuro muntu rukuno tunakuwa karomba kakwende imbura ya bau itethia kuthurwo ibiantu bonthe katibe Kenya nitigrete muntu wetatea kuromba ende waibwa Munya na kuromba wethero tendete Munya ukaibwa mbaya atekwero Munya akendo ibonthe nduro chindano rano endero ibarambi baraba ingi ibo democracy yetau akariba kumembe ibonekanite kwa maita kathumba peme watambaru Peter Munya kurombete kia ngavana uongozi bwawe utiki uongozi areya Meru county okulinganishwa na Munya ke uritingwe bwawe buraritire na gintu kia mbere kira nkienda obwira
antuka ethire kaunti irinderi amianjiriria siro abanga antaritingwe ibagurwa mushara. Thoji wa siasa JR Marete na gwite akethira kirombete keke ngavana na kuongela kuwa Meru irienda mutongoria mweru atarombete kiu ringi. Andi romba yakwa iriri batu tuchumie tutare antu baberu ututumba kwitha tukithuganagia gucenjia kana mantu jagaruka ende tuino antu baria. Akiaria muthoji wa siasa Oscar Mutugi na ugite kirwiro ruru etekia ngavana mutuma twethingia akethira ari atalia mbere. No mbithiro kithugania gavana ora wikuba hizi mutuma twethingia akethirwo ena gataria rwirone ru at this particular time na ithugania riakwa nundu gwa mantu jathatu. Kintu kia mbere ikwithirwa ari wantu ki indithi itonete ugaruruku buria burio ndene ya ndiguru ya Kenya tonete awekeningirero ya ntuki indithi muno ntuki gwitwa Gen Z. Raymond Mwenda, Ndeto cia Weru. Nyuma ya mĩario ya kĩrĩa kĩkuibĩkana ya andũ atatiga mũciari na mwarimũ kumania na kwĩngwo kũmũrito cukuru ni Yankobo Boys nende bia mahapia kuthetera arimũ Nat na Kupet ni biete abisa bokari mathaa 70 na yele kwata abisa uyu uroritangwe obisine ya Senator wa Meru Kadhuri Murungi kwethira tio ubayuki matale yange ya kiwatho na we akiaria Senator wa Meru Kadhuri Murungi netigirite abisa ni muritingo obisine we andikine Senator akiwa watho nebayukie mukondo yuabuo mutugikare aina ribotie. Iu ni migambo irekucherete mauge ngurani mitandaoni ikirikana ni miario ya Shadrack Gikundo ura ni muciari wa cukuru ya Nthaka ya Nkubu na munini wa mwarimu munene wa cukuru iji Bwana Gitari bakigikano bakirwa muciari akiuragi na mwana na kuringana na migambo ere kinyite methenetu ya nteto Gikunda netikirite ni barure na mwarimu bari gutirimana ni untu kiri atariritie erwe na thingatia mwana wa atari skuru na ari gutumwa nja indi atari gukinya akiuga yukietagerera kuringa riboti kinya gituo kia borisi na kagite ne kaubaka banire na mwarimu atari kuona mwana wawe na ndi akiuga na muthuro bethira bechokanire migambo na ni undu ayaumire akiuga mwana wawe no kengirwe skuru eretagure matresi 12 na we na ndi akiuga no ntu mwana atari ukinyanja ugwa bae bware mwana ethira akiura buru maruja nari najo ndare maru maingi sana no ntu mwana kuura ile twarwire na Gitari bamwe batongeria barimu naro nabo batirimana kurungamana na mwarimu wao bethira bakimenerie karikara muciari kurwa na mwarimu na bakiuga kainge muciari uyu ari na inya ya gisiasa ni untu ni muritingu gyo bisine ya Senator wa Meru Kadhuri Murungi gitumi bathugania nikyo athithire gitendo giki na ito kwigwa na connections dene na get no to political class barakaritie na ikyo tukuga atire batu turi arimu kinya muntu akethira aina ngodi father uriku kana uriku batu turo tukarekeria rietwa rietu rikinyangwa na ito kuromba Senator wetu Kadhuri akamount na dissociate himself completely with this kind of rogue employee. Senator Murungi na itunyanurite na ndereba wawe Gikunda akiuga andikine PSC na akiuga na ugite nae werutha monkarira mantu ya jakathira akiuga burugote njara ya weri karikenere akienda njara ya watho ithire gitumika joju ethira kuru uchunguzi bo karika ethiro tekari steering ine konde uno ntonto no bategia confidence bakona jaka bambona no bakona jaka mwete protection so atethiro twene ngugina mwankante twe badingate na nkura parliamentary service commission ingwenda kura Kupet Nat na anybody else ibaite ofisi yakwa kiri incident yeje nikenda ithirwa ina open na nikenda ethiro ku mwalimu na thukitwe on injustice kingi Bwana Gikunda na rombete orekerikire mwingi na kinyakire skuru ya Nkubu ya mvire sore kiri community ki mandu ya tokete mbugende sore kinyakire Nkubu high school
na nkubufuatanite yonde na tuchukuru ni yetu na tutikale mitiga na yesukuru yiga bwega na ichukuru yetu na itumiendete indi amwe na bu atongeria bari mumero ni baejene mukana jo mathamirungo mugwanja na jaire bakiuga kethira gikunda atithira kugwatwa bakethira bakithithia maandamano ja manene ja guchwera mwarimu wao Kyoto atwika muntu gwitwa Sandi atethira agwati na ekindene na athitangi no ntubo asoti ire athiritie mwarimu wetu deputy principal wa Nkubu Gitari tutekira Jumatatu tukathithia demonstration ire toneka Kenya itagaria rekwa ra kugeria kwaranire na mwarimu uju bwana Gitari nethirite akiuga wate kwenda kwaranire na andiki bantetu Keripotera ndeto cia Weru rekwa rietwa ni Mutuge Kare Anene ba kiama kia guthetera madaktari Kenya KMPDU ni bakinyete Meru Rware na kurita mukana yo kwambira mugomo tariki 6 mweri wa 3 wethera nende matalia ya kwethera riera ria madaktari rikere kanu ndene ya county Meru ritethera ririo kinyanira pakia ribo wete Meru niyo county retongeretie na dera ritaidi tere madaktari Kenya na mathatayo yatithirite akiyukirwa norito nelikithenji na ribotie Solidarity forever, solidarity forever, for the union makes us. Atongeria bangwataniro ya arigitani jayo KMPDU kuma thirikari nene ni bagwatanirite na atongeria kuma kaunti ya Meru kiri kwaraniria na nyomba cia nteto ni aria baejene mukana kiri thirikari ya kaunti ya Meru ikonie mugomo jwa arigitani jura jweregeri kwambiria tariki 6 mweri jwa 3 Irwarika to join my leaders from the national office anene wetu tujite kwira county ya Meru that ituguteta nontu madaktari batira hewa nafasi ya kuthithirwa justice ya in terms of promotions kwa bange baucho nafasi ya gweta kuthoma skuru. Tumekuja hapa kutoa ilani ya mwisho ya kushiriki mgomo kwa madaktari wetu kutoka Meru. Najua Secretary General ametaja kaunti zingine karibu 6 ambazo tuna shida nazo, lakini ukiangalia kaunti zote 47 na ukiongeza hata serikali kuu, kaunti ya Meru ndio kaunti ambayo ni mbaya zaidi, ndio kaunti ambayo iko na malalamishi mengi zaidi. Kufikia wiki ijayo tarehe 6 madaktari wote katika hospitali zote za Meru, hospitali za Maua, Meru zote ambazo zinasimamiwa na serikali gatuzi ya Meru watashiriki mgomo, na tunawahimiza wagonjwa waweze kutafuta matibabu katika hospitali zingine za kibinafsi kuanzia tarehe 6 usiku saa 6. Bagitareria mathina bakurukirite wakagitaga karaja zario mareija kiwango kia nthiguru wagibwa promotions kana gwitithirwa mainya kire uritingoge hamwe na wagibwa intobire na wageru kire uritingoge. These are issues that the doctors have been bearing for quite a long time, the matters of promotions. We have doctors in Meru County who have not seen any promotion for a long time. They were saying they will hope that the promotions will come with Mama. It did not come. Now they were hoping that Baba will do the promotion. They have not seen those promotions, and instead the board and the managements have been taking them in theatrics of circles where things are being advertised, they go for interviews, and because of flimsy reasons, they are not being promoted. The doctors were reporting that they have been interviewed for promotions more than 4 times. Remodiaba kiuga ni banogini mawera ne kathomba jaremba mukaira ne gita. We have declared disputes and they have not resolved this matter. So yes, we've talked to them, and even now we're going to meet the management, but we're not going to take promises. We're going to take results. Kanyene Kawero TV, Mbita Nele Wakethenji.
Gavana wa Meru Mutuma Ntwethingia no muritora wa Minister wa Urimi Kenya Mithika Linturi akimwira ati Bahati ucio etikio gavana Meru no ntukinyarira ari ngwine atamakira kithi kia Meru kia Fimilas kia mutu na abaretera no kinya mashini kana mathaga yangi ya kuritira ngwi Mutuma wete Mithika na munya hapati na kiwikumirio ucio etikio gavana ndere Meru no ntungwe cione cionekete ni Meru ni ikamenyeka itebui mutugikare aina ntetoi Nyajua na ruangabana wa Meru Mutuma Ntwethingia na ngiama yawe ni bariongite kiwande na kuthia mutujo afya ja Meru ara kuriongite konora bomba gutethene kiri kuriuki kiwanda iki kairi kiumba kuthiaga mutujo mwingi ontuku na bakiariria ritingo iba kiwanda iki siasa cha giti kiongabana chona nikikujirwa kagite nega kamubangania munene wa kiama kia DCP Mithika Linturi atumiri ya kethira rende bene na ndetongeria babona ne kwithira bake mwithukiro wa mwana Peter Munyora kinya wari rwirone ruu barua baba United opposition lakini mira ya disunited bateko menyanyano babati kurwamia Meru bonde hey wote wale wako kwa PNU anasimamisha mtu DCP inasimamisha mtu Munyanjo ugatwethira 2027 Nuorege Mutuma gavana no tawa ndete gavana Mithika kengo tome ogaitia karore kamuhana Mutuma inda keku okathuta karore kamuhana taizi na ndeto bwire tutirimaneni na abo kienine tukianda yabira gavana agitete bure na abo watwira history ora bwarire bira byambere tuni ya Meru ale coordinator wonde okiamare ale office okiamare ndani ya Meru County, including members of assembly, barabara bano peo, bodi kenye mwito nyeto kupumanande, full support, ike ngavana Mutuma Ntwethingia ngavana wa Meru. Antonia wenga bana Ntwethingia na ni akiwa ngugi makurita thaiji. Ndiria munya na Linturi bari waziri ni bare Meru kwirita. Na kou akiuga tongeria baba tena kadhalika gwitithia Meru na mbere. Na kurubaibo bakwibeyite kuyugia giti. In fact barua kango atirite giti ene Meru beya kugiyukia nthi. Ando bembe baua kugiukia nthi la lene kugiukia yani getena pressure nende bwiri toro okumba tuchokia kurubara batikumba kana katugendelea na okumba Muthiene Mutuma arenda kiwanda iki gichokia nkuma yakyo ya ukaberene kenda gikethira kiri na moroto jo kuthiaga Meru 3,250 ntuku wamwe na kwithira bakithirio bya ndethia na kiuga ije ne njira imo ya kwithira bagiukiria uchumi bwa Meru ntawete kia miaka era afya yari afya kutari na any other company iwingi boko thwaneria nti kwenda gukea gethi ariku but afya ya Kenyan brand Kiripotera ndeto cia Weru riakwa rietwa ni Mutuge Kare Boya Mutugi no tukuborwa rekire kureke tutugoro no kone akabunge bo Meru bomboteaniria kithure kindi kembere akithurano ke mwaka yo 2027 ukulukira mutambo yo Facebook Kwina Davis Mwenda Arua who is this Kindiki now the hunter who returned home with a snail Julius Saragaki akawa says who Julius Mureithi akawa the only person who can abandon Kindiki and affiliates is Ruto not Meru MPs Aleki Judge akawa these people were those ODM Deputy President wait and see James Monge akawa Meru MPs must listen to the ground if not euphoria is calling and then Kwina Dominic Kiremikashkindi akiwa that will all rally behind Professor Kithure Kindiki. He is our son and Ireri Samiakawa Sifuna movement is taking shape. Watch this space. Ntumiri nyingine tanambere kuthoma ntumiri ciaku itanambere kwa na batu tone kanya kambere ga kunoga twichokera ndoronoro ithurano binini bira bietite nambere ntere cia Vrore na Muminji kirisho mbunge kia Mbere North na ntere cia Isiolo South bira biutano kura kaiteneka. Isha Milk, chaguo letu, afya yetu. Yetu
sako nututu tongereti okairikiri wejeni bwa dividends mwaka juju aratu hejene na kiwango kia mungana jo 19% na member deposit nayo iri 13%. Tonya yetu sako narua ugure shares na wikage mutithu jwaku kenda wonaga maketha urakubatere niontu bwa nteto nkuruki aranire na tukurukira 0724114444 kana uriongera rwanyirwa turarura kwinagwe. Yetu sako, your success our pride. I'm cooking pancakes. I love mandazi. Bread is my favorite. Donuts, mwah. Kibanda na nyumbani anywhere. Tunalea premium. Tunapika na lea premium. Tunashiba na lea premium. Unga clean, unga fine, very nice. Anywhere, anytime, enjoy Lea Premium, nurturing the world, one bite at a time. Yay! Kama invite yangu haikufika on time, but I'm glad to be here anyway. She was my rival, my competitor. We need to shut this business down. Hii biashara ndo kila kitu kwenye hii familia, nikufe ama nisikufe. Kama mbaya. We ni mnoma sana. One truth can break everything. Sit tight. Itarira kajira gaku karia wikumairia nibwa gitumi muno kiria rito kuthura mathomo jara jetanagia na wendi bwa nkoro ciao na mibango ya matukone jarujo. Taganya ya ontuko gugu kurike mwiri gugu chancha muroturone na kinyago kuthongomire rujo rwaku. Lisha Milk nirionka iria riri na inya, iria riri theru rigu kuongera inya na ririthondekero oaja tumiro. Kuma miundene yetu minuru ya miru mwanka metheni ya gwakunja. Lisha Milk nirionka iria riri na inya na riria omba gwitikia. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu. Nandera ino mabati ninikita maguri obwega ara gauge 30 mat ekondwa na shilingi 600 kuma shilingi 680 o mita na gauge 28 mat shilingi 680 kuma shilingi 820 o mita. Rhino mabati, do it best on top. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi ngiye na kamusere. Inyaju twenaju jwambishori kuma nice rice millers moya. Moguri wa kinyandu kene etia motujwa nice extra premium. Nkima ya motujwa nice extra premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikwetaga ugwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motutujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yendekithia kana no kwenda gwikira ode kuringa thimo namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice
Ithurano bini ni wondine muminji na Ivurore Mbeere North nibionekete witana mbere kumuka kirumiro ne kasa na kungi na kwaringi kura bakioneka kurea kuthira bakiumira wondine icwili ciatirite na atongeria nyuma ya MCA bachukwe beleitene biu kenda witochwete ke mujumbe Mbeere North nyuma ene bachindo ni leo wa muthende Tereci Isiolo South na Kakamega kinyago ni kukari na ithurano bi na nende utalibo kura ne bwitite na mbere kenda kumenya ne bawo bakomba na kiri ithurano bi Rita Mwaniki aina antetonkuluki. Kithurano kinini kia wandisi Ivurore na Muminji thiini wa gicigo mbunge kia Mbeere Iguru kaunti ya Embu niciikikite muthenya wa umuthi guku kuri na andu anini muno aria meyumiririe. Kauti iri nthi kana andu mayumiritie no nini nondu ni kuramukire kuri na mbura na kurere kwina mbura nitugwitikia ndaka ya nyiva andu ni makumira. Nuati wana kuri uguo kuraina thagathaga iria cionekanire miena ngurani kithurano giki. Mwena wa Njarange Chief Agent wa Albert Kigoro uria urarugama na kiama kia DP ni utharikirwe ni andu aria marerikana ni a mwena wa thirikari. Yana thagathaga nyingi muno especially gituore gia Njarange polling station. Nena aribwa mukarudia nena aribwa giongo giakwa ndite thibitari nendegwa gitura kuguru kwa mwana wa mutho nendegwa takana uno kuguru na andu acio maturiva ni andu a mwana wa thirikari. Guku atongoria ngurani magikomithagia cieko ino na kuria ruvonge rwa IBC gutigirira kithurano giki nigiekika na njira ya ma na waragania. Ciate ona kibwai utigatuike ni kwaretwa furugu tondu kwina muthango ya muthemba ucio tere kiruna kura gitiburi batiga makisha ati kura ra cia gwikwe itero na njira ya thayo yoboreri utina micoro ya kwambia kuvoria thitima na kwingi kwego ni kana takura gwikirwe gitiburi kana vaiko kugwithu ne gethe akio mwaki maundu ma muthemba tondu makwena magirirwe ni twarikia gwikia kura ni watho itarirwe guku na andu maisaine form 36A guku na tumenye resort guku mbere yana tukathie ciakago tukoro toice riso guku uria urarugama na kiama kia UDA mwena wa Ivurore ni Duncan Mukango akionekaga ari na mwirigiro munene ati ni ukorwa akivotana kithurano giki. Kitu inaendelea vizuri. All we need to do ni mobilization kidogo kidogo ili watu wakubali watokee wote tuchaguane. So na niko na imani Mungu atatupea hii ushindi ambayo itaweza kufaidi watu wa Ivurore. Watu wa Ivurore tunawasi wakae kwa serikali. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu Mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Arimi na biashara ba miraa ni bakuria gavana Meru mutumantu ethinge umire kenda kuonokia kimera kira gikoneka kinyiri tubonene kuma ninote yanedwa ko wendi bo kimera ki mwanka tariki mweri yuethatu bakiari bo wete tani kathumba che miraa ithokete na nende bate kumya mwedekera kumania na ashara ira bautala. Dennis Mugendi aina antatoi. Bali arimi ba miraa na biashara ni asara botara ni kiraba kuga ni miraa kuingwa ni ya biashara banene bare baero baruga thirikari se kumigendia nthiguru ni Somalia gukurukira kieni kia ndege kia Jomo Kenyatta kuntu nande bagutuma ntumwa kiringa bana mutuma atonyere tontu baruga ni bakujirite ali na wiru wa kubatethia ndabitoria ritie ni miraa ya Ramadhani reyire kuri antu bete bawatana antu bakai na beta barungamia miraa na ria barungamirie miraa batuzicite stakeholders bonde na bate consultete especially arimi utemba guthia all of a sudden miraa imundene na miraa ni kuri alafu wewe wita nonto wewe na license nonto kure anto bara batandatu ba license barabo bote ka advantage ya monopoly withira boyo ba ko enjoy monopoly ya license withira by licensed anto bara batandatu ngavana mutuma tunakuenzi wewe ni gavana wetu, wewe ni kijana yetu na itu icio we urorwirite miraa twiritia ni kuria thirikari iturerie sumari ba ilesene sire sababu ekuinga ba wete mbere ntuko ithano ruare kiomye ntuko ithano ko thira ba warengene ba ikuinga mwaka tariki imwe ko tukuromba thirikari orianto bare no nto abukuinga gorere mari amero nabo bauraira nabo thirikari re babuga byabukore muikura
bangi ba leseni bedelia kula mire riko bede kula mire batu ingele no tuba ko miato lato e mundene tora yeto sokiana minditamu badia beta suku dai anto beto na beta skuru kwana beta skuru dai merete mundene tikaba mami batora kubwethia mesema Nairobi na mesema mirete omba utobangirithia kubangwa manto ya meya ya mira tuma kenda mirete yomba kuruorwa na yomba kubangwa boboya na ito tora ko Ramadhani ne tora ko ingwa no terenga Ramadhani yainganirwa nae munini wa rais Kithure Kindiki ni umwe bakuanekire wirane bagutungatira mira nabo ibakuromba ngabana eke gikaro gya mpui kwariria thina iji toya mawa Kindiki na wire mantu ya mirare ngasugulika president nya ya usumbura kwa owe mutuma ukinyanela Kindiki yareto aria muringira thimo royo tocogerie macokio twibwe o maina twetirite weri okumbika tutirimane twari nyoka mononto boba ethwania nonto iturakiri kinya tukatwiritwe ingwa lakini ote muntu wiritu mire ingwa kinyomwe na mutuma tweta tutamu tolaitheria metho yo yaile etorie sumari atire no ntumira ingwa itira mathani na oiku kumanda cia Antone ingirenge etarunga marenge na ndege icio nio bwana ngabana ucunguzi gatero riko uraukumanire ndegere Roma Nairobi etara Nairobi okia kwethira antu mubenda license bakunyire ingoe katwe bange barabate nae kana nate antu beto okuibwa boto wakikishiru ngabana eto suna ne license yu kwenda Somalia bakuria Nairobi bakiora sire bakona license yu endele na ngoe Dennis Mugendi Weru TV mushine o Maua County ya Meru Kwantuko gathomba huondie mithero ni thirite kujira maandamano na kwangaratana kinya kwa wendi ndaraseni ya nithi mithero na marima utuburane ndia kariba kuthetane wache witi na mbere icioneke muno kuthuka kwa barabara imbie kurengi maandamano na ya na tongere bono nkobakiri mantu igie witi na mbere ya kyangaratana Martin Mwambi na utaririe tumi kia mpangaratano ya maandamano ya mamberie ta mathende maratwika matheca nkaro ntugo ya njuma na njuma mochi ya gintu biumia biere kuma kiumia gikitori na kyo muthenya we munthi akari na nkinya nthuke imbithi ba wandia muthambi na wandia mithero barainga barabara nene ya kuma marima kuthiba gwa kathona barabara eno augire ukikinyanga mweri uriko kiambiriria kia mwaka muthiru guko barabara eno ekethwe iri mbenje. Kwani wakubwa wa hii side wanafanya kazi gani? Kwa maana Turukana wezi pata barabara ikiwa hivi. Ngukinya ntugo ya Jumatatu ya kiumia kithuru thaa 8 cia muthenya turira tamba barabara nene ya kuma Meru kuthibwa Nairobi mbari cia gia mpampo mwanka kirianira rema gukinyika murorongo wa nkari anto na nkinya bikibiki bagetie bwa kurutha gutoneka gwa kugenda taregwe wendaga kuoneka kuma mwandiku ndeto muborichi kana nkinya muthirikari inde ya yuthi baba na nkinya kari gutire gwe waugaga imbi bakwenda maandamano matirite ntugo ya Jumaine marachokera ntugo ya Jumatano kurakarata ntugo ya Jumatatu bitia thirikari ya kaunti ya Tharaka Nithi kaunti nini ya Muthambi mbari cia Kajunduthi yerekirwa mwanki. Also want to confirm that we suffered vandalism in an office of ward and sub-county admin. Kuma mari makothiwa mithero kuratwika chende mankari cia borichi kuringangwa borichi bobongwa wikirwa banja na gutigwa bari na maringangirwa manene. There were some slight injuries on the side of a number of our officers. We were also reporting that there were slight damages to a number of our vehicles. Wabagiteragira ntugo imwe na kuthungira maandamano ntugo inu ingi ntugo ya Njuma ya kiumia kithiru barachokera bora gwakarikite ntugo ya Jumatano indi gutire gwe waugaga kira gikuthi na mbere na ntugo ino maraimba muntu mwararingwa alicaci ya kuguru kirigeria riao ria kumenya kira gikuria kira kingi Kamishna David Gitongara tongoria mubunge Kareke Mbiuki munini wa gavana Wilson Nyagamu Israeli na MCA wa Muthambi Morris Maugo kenda kumenya thina imbi na tini tukura oversight
na oversight yetu ntikuona kule ikwijanĩria na maandamano kabisa. Jumatatu ya kiumia gikenda kaino iretandiki bandeto na kebitho kanene ta yari kubera akira gikuria kineta yari kubera akira gikuria kira kingi na buraba kwenda mara yonde otabotu ije gutenjera no imwe irekeretwe bado kwina tanjirano ya kuma Marima kuthibwa chogoria antoba area no ya Marima kwitia wero neba kwetwa bakienda ku demand njereno yambe yakwe kuma Marima gukinya wero yambelekerwe gutari maandamano makarika ntugu ya Jumatatu ntugu ya Jumaine kamishina Gitongara rikana na atongoria yuthi nkinya ene ugeva kaunti nini ya Muthambi wibaria na kumbura marame bithite nkoroni ciao na kaumo ka maandamano. Mambo ya kufuatilia miradi ambayo inafanyika ya serikali, ni changamoto gani ambazo zinazuia hiyo miradi iendelee? Hiyo mambo yote mingi tunafuatilia. Tulikuwa na jukwaa la wananchi, si mlikuja Kadhwana mwaka jana? Kuna viongozi ambao walichaguliwa, hatuwezi kuwa zote tumefanya, na tumesema kwenda mbele tutahakikisha kwamba tuna jukwaa la wananchi. Kwanka muthenya we munthi maandamano imathirite na kurakiriria kira gitigitwe gionka imarema na nkinya maronda maandamano borichi bakioragia maringangirwa kariba akioragia ndumi ona oraringitwe richachi akioragia kironda kia richachi gia kuguru. Ripotera Ndeto Chaweru kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Akariba mporoko ndini ya mwathi shumbunge Kiembe North niba kutheta nontubo wa Cheroi bakiwa kinya barabara ira bibawatanithia na kabachi etio kulukika akariba bwite barabara ni batire kubwitho nontu ni twikite mpange nene kiri wendi kiri akariba ntereu. Nicola Chabari aina ribotie. Mutongi no atore itokoreria njaki nawe to njira akariba ntora ya mporoko ibatariritie kinyamara kia bokurukira nontu kinya bakwaga aroje kubakinyira ntora nieno nontu bagutwikika na barabara ira yumite ekambo mwanka antere echa kabachi ithirito yena thina enene na etio kurukirika ogu gwatwika kinya lori ri gutethia kureta roje itigo kinya gonto goko barabara cia tucethugire kumate kwa mutongi na tendanya kumenya na tukuria atenda kumenya na atia barabara cia tuikari na ni tomwere kura ntura ndo tomwere kura no tenya muntu ndo tusulikira batwe te batu anto banture mporoko turi ya bigibiki tukaruga mwerene kuma u rweru enjiro wao rurathuka ruteo no kubwithia mbere baua nonto na arikuo kawira nonto na arikuo ote maitai ote thina ciarikuo Reu kawira arikuo thina ciona lakini thai gutuga kawira na turire boreya no itwa mutuma ira tukona thina mutuma tengo ya ritano eka no ngui no ekari no ekari no atea utengare yomba kwena mira barabara ne otero iromba kwena mira na rokamati ngari no nto thai otero egithima kya guthuriro ara roiro urire na kwa tika lori ra cia roite kumbo ginyithia ro nture ne anto beto batomba kona bya kuria au no kaba kugaramika kukamata ngekuru ya ito kamata ro na mongo kumanture nengi nonto uti lori yomba kureta ro ya tugenda oroi tutao kilomita othate ta kure roi kumanture na utakungi na sikomboge tomba kuona roi o murunya kana kabase kana kama kutomba kuona roi rumogwa roi agwe na barabara ibu ende batwe utengare mbakuma murunya yomba kuona mamporoko utemba kumasendia mbari ina mamporoko ntwaite tuwekelera antu amwe kwakora kurura mbura bazo tetura kinya kuno kinya na mauru iromba reo enekire MCO wandia mwathi twe mutungi thuranira athinambe na utigira kuthondeka barabara ino na muno kurukiba kiromba akinya roji bathinambe na utetherwa baromba kuruona iromba reo toke mutungi na twolelie na nyathirikari tene twolelie nio ripoti batu tu no kono muna tu bethie barabara njira na barabara cietu cia thiri mbeya ni ngenda tu deu boya mutuma itu kuromba we ngabana tu buru eyo to sogeri rweto kenda antu beto bona rwera kunywa no benjira kenda bira bionde bakwenda kuma kuraya biombo bakinyila endere tu njira barabara na roe nikatora unika miongo tora roe bebuta mutongi bebute ni atora mutongi na 50 tutiona rwa kunywa tue tomba kuria ntuko totero kumantura mporo kwa mwathi Kiembe North Peton Class Chabari.
Mukariritu wa biashara cia Nice Digital City Njiro Mukombozi nasema na yuthi na cheri baraba kuringanithwa na winyange baraba wakarikire kituone kiki biashara kia Nice Digital City na utia ashara inene hakiare Mukombozi nerita yuthi bareka utumaro buthuku kwenyange biashara ciantu na ba yuthi baba kirombora keri na kuwa na ba etengwina kuoba tena kaanya kakwenyangia biashara ciantu. Caleb Mutembei aina antetoi. Mukaririgite wa gikundi kia Nice Digital City Group Njiro Mukombozi ni atirimanite na bamwe ba ayuthi baria bathukirie na kuia intondu kene yawe mwaka muthiru kagitaka migomo ya Gen Z akienda betekaniria na barekanira. Mweri wa mugwanja mwaka muthiru Nice Digital City ni afameirwo ni anake majensi ekevunjo ekehorwo gukeio na iria ciare ciothe mukawa-ini kinya mathani kinya irio kinya iciko kinya ikombe ikeio ciothe na kinya indo cia nduka ciothe kinya cia kuruga gutire kindu giatigarire ona kimwe ni ciairo ciothe kinya ite ni Gen Z ni anake na iretu gutire kindu giatigarire. Ni akubakania yuthi bau batigatumirike kuthangikio karia na there na ni abaete wira nikenda batigatumirike ringine ya siasa. Tondo riu anake aya aria mamaheire mbia ni mamatiganeirie makiria mbia na igethira magitigo thina-ini maturaga mathiaga igoti-ini ndagika ya mwisho ni kuona ndona ni makohwo na ni anake anini na morire tuhu na ninge moria maria anake anini metekere kuruta wira na moke rucio nie ndi mahe wira tondo marahuthirwo ni andu a siasa na teti aria mataramendera wega na mama hembia mona thina magacoka makamatiganiria riu ni nie mandiganiria nao na rokai ndi muhe wira neguo muone wira wa kuruta na o hamwe tondu ni ng'aragu mwari nayo ona riu muri ona ng'aragu tondu mutikoragwo na kinya gia kuria ni ngumuhe kinya mutu wa kuria mukaruge na mukarugero ni amamiguo mutu wa Nice Extra Premium na neguo riri mone gia kuria na murie muhune mucoke muroke wira. Caleb Mutembei, Wero TV. Oboya Caleb tukubora turi kurono kone kabunge bamero bombo tianiria Professor Kithure Kindiki mbere kithurano ke 2027 ili mtandao wa Facebook Eric Mutembei aliwa imenda tutakuwa tunakumbuka Kindiki akiwa Karen MC Karith Diplaka wa lazima kuna wale wataenda opposition na kuna wale watabaki especially Ruto akigeuka Kindiki.